Yes, bakunzi b'Intare official nanone turongeye turagarutse nk'ibisanzwe ni amakuru n'ubundi tubagezaho umunsi ku munsi tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha mu burasirazuba bwaho. Murabizi ko hamaze iminsi M23 ibundagurana n'ingabo za leta. Situation uko imeze, tugiye kugaruka muri sheferi ya Ngweshe aho ku munsi w'ejo mw'abantu mwe habaye ibidasanzwe. Ni amasaha y'umugoroba ariko no muri iki gitondo cyitwa Wazalendo bakomeje guhanwa ku rwego rukomeye cyane. Turaza kuba dusimbukira n'ubundi kuri ba bacancuro bikomeje kugenda bivugwa ko batawe muri yombi ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, nabyo tubigarukeho nk'ibisanzwe. Hanyuma turaza gusimbukira ku basore 10 bose baje gutabwa muri yombi ndetse bagirirwa nabi aho bakekwagaho ngo kuba ari abarwanyi ba M23, ariko kandi sibo, cyane cyane ko byagaragariraga buri wese yuko atari bo mw'abantu mwe bagiriwe nabi, bakubiswe, navuga ko ari ica rubozo bakorewe. Ahangaha ni muri Beni, turababwira iby'aba basore ndetse n'ibyo bari bagiyemo. Turaza kuba tugaruka kuri Muyaya, Patrick Muyaya nanone wumvikanye avuga ko ba basirikare bo M23 yapasingishije abenshi biganjemo mu by'ukuri abahoze ari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gufatirwa mu mujyi wa Goma rwagati. Amakuru akatubwira ko rero abangaba kugeza amagingo aya ngaya Muyaya yavuze ko ngo ari abasirikare ngo b'u Rwanda, ngo ari abakomando b'u Rwanda, bitewe n'ubwoba n'ubundi Muyaya akomeje kugira ndetse na leta ashyigikiye. Vital Kamerhe turamugarukaho tubabwire ibye, akomeje kwamaganwa bikomeye cyane. Yewe kabone abadepite bageze kuri 282 ku munsi w'ejo nibo bateraniye muri assemblée bigira hamwe uko uyu mugabo ashobora kwegura. Hanyuma tuze gusimbukira kuri bya bihumbi 14 byapasinze biri kuvugwa ko ngo ari byo bigiye kuza guhangana na M23, ariko kandi mu by'ukuri babigaragaje bashaka kugaragariza M23 yuko nabo muri rusange nabo bafite ingabo zikomeye. Nabyo turaza kuba tubyibandaho. Hanyuma tuze kuba dusimbukira muri Warikare mu nkengero za Masisi, mu nkengero za Masisi, ntabwo ari Masisi territoire ahubwo ni mu nkengero za territoire ya Masisi, naho tubabwire uko situation zimeze. Nk'ibisanzwe ngewe murimo mubona ni Rafiki Kijana Machachari, mugiye kubana muri aya makuru agezweho, ndetse mu by'ukuri tunabashimira cyane kuba mukomeje kutwereka ko mubana natwe. Ushobora kuba udukurikiye uri kuri uyu mugabane wa Afurika, turagusuje kandi tuguhaye ikaze. Wowe dukurikirana cyangwa se udukurikira uri ku mugabane wa Amerika, nawe turagusuhuje. Dukurikira uri mu Burayi, muri Aziya ndetse na Australia cyangwa se Oceania, nawe tuguhaye ikaze muri aya makuru bitewe n'ingengabihe ushobora kuba ufite. Hanyuma munyemerere rero dusimbukire muri aho bita muri Ngweshe. Sheferi ya Ngweshe iherereye muri teritware ya Walungu. Ahangaha ni mu gace ko bita Muku, muri groupement ya Kimisimbi, muri sheferi ya Ngweshe mu gace ko bita Muku. Ku munsi w'ejo niko abazalendo bageze mu by'ukuri mu gace ko bita Muku, baje gutangaza ko cyangwa se baje gutanga amakuru ko badashaka ko abana biga amashuri, yuko badashaka ko abana biga amashuri cyangwa se n'insengero. Baza kuvuga ko ngo umuntu uzahirahira afungura urusengero ngo agiye gusenga, haba ku cyumweru, haba ku isabato, cyangwa se haba umunsi uwo ari we wese, yuko ngo ashobora kuzagirirwa nabi. Kandi bakihagera ni ibintu mbese urumva ni histoire, ni amateka, reka bive imuzi n'imuzingo. Abangaba baraje, murabizi, murabyibuka neza, hano muri Walungu babo mu nkengero za Bukavu babujije ababyeyi yuko batagomba kohereza abana ku ishuri. Bakimara kubibabuza, noneho M23 byarayibabaje nk'abantu mu by'ukuri bifuza yuko abana biga, ama activite yose akorwa. Barababaye. Muribuka hariya mu nkengero ni hafi ni mu birometero 2 naho bita Momosho, birometero 2 na Momosho niho bari ahandi mwabonaga birukana abana ngo hatupendi musome, ngo nasiye batoto yetu abako nasoma, ngo sasa
vile vitu yenu ngo mutasomaka ngo sango tutakuwa tumefukuza Munyarwanda ngo naisha rudia kwabo ngo njo pale mutarudia ku masomo batoto yetu habasome na nyie hamustahili soma. Mama 23 byumvise birayibabaza cyane kandi ni mu duce navuga ko ari zone aho risk zisa nkaho ziri muri mu byukuri navuga ko bisa nkaho navuga ko ari zone mbi navuga ko ari zone mbi kabisa. Ibyo ngibyo byarabaye mu byukuri Mama 23 irabiceceka. Mama 23 irabiceceka. Ndabona Mama 23 irabiceceka. Ejo rero bongeye barakuziye baje mu gace ka Muku kari muri sheferi ya Ngweshi, baravuga bati nta munyeshuri dukeneye ko ajya ku ishuri, nta rusengero dukeneye ko rufungura, nta n'ikintu na kimwe twebwe dukeneye ahangaha. Burya Mama 23 ayo makuru yari yamaze kuyamenya yuko Wazalendo ziri buhagere kandi zamaze kuba zitanga imbuzi yuko zidashaka ko hagira umuntu uwo ari we wese ufungura ikitwa ishuri. Umva, hanyuma byaje kugenda bite sasa? Amakuru avuga ko Mama 23 yari yahageze mu byukuri saa 10 z'ijoro, ndetse hari n'imodoka zigeze muri 5 zaho ngaho. Hanyuma babandi bari bagiye ku mashuri ya Institut Muku bagafata abanyeshuri mu masaha ya saa 4. Bigeze saa 4 Abazalendo baje kumenya yuko intare za Sarambwe ngo nazo zihari, bamanuka bari kurasa. Hanyuma Abazalendo babura ukuntu bashobora kuva hahandi ngo bagere mu birindiro byabo. Noneho defense zabo ubundi zari ziri mu gace kubita Bushwingi, niko gufata Abazalendo babafata rwa mikono, bageze muri 12. Hanyuma abageze mu 8 baricwa pare abandi barafatwa. Nuvuga ngo bari bambutse bajye ku mashuri ya Muku nkaho bakagarutse ngo bajye mu gace kabo, mu gace karimo amadefense zabo, mu gace ko bita Bushwingi. Birangira babuze inzira, babuze aho berekera. Ubundi ikitwa education civique morale barayihabwa. Abagerageje kwiruka bararaswa, abasigaye bamanika amaboko barafatwa kugeza amagingo bamaze kugezwa i Bukavu. Ni breaking news, na makuru ari kutugeraho kano kanya katuvanye neza cyane muri G2 y'i Bukavu. Mwimbone tunamusuhuza cyane, ndamusuhuje cyane kabisa. Nayingiye kumuvuga izina ariko amaze kutubwira ko uko nguko niko situation zagenze, niko ndetse nabinyandikiye. Aravuga bati twabahaye ikitwa n'aka kanya, arambwira ati kakanya tumaze kubahereza icyayi cya mu gitondo 12. Baranyumvira? Ngiyo situation yahangaha. Hanyuma ikindi wenda dushobora kuvuga muri biriya bice ni icyababa cancuro b'Abanyakolombia 2 batawe muri yombi ku munsi w'ejo. Bo ntabwo bafatiwe Muku hano muri Ngweshi. Biravugwa ko bashobora kuba bafatiwe muri direction ya Kaziba, ufashe inzira ya Kaziba werekeza Bwegera. Ngo biravugwa ko ngo bavuye aho ngaho basa n'abari gutraversa ngo barenga area zabo cyangwa se axe zabo n'ubundi basanzwe bakontorora, ngo baza kwibona muri axe zitari zabo. Mama 23 batamumvuto n'abazungu 2. N'amafoto yabo tayari yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranya mbaga baba mercenaires. Ariko tubibutsa ko bahawe ikintu bita mise en garde très sévère. Bahawe mise en garde, barabwira bati
mwebwe bene wanyu twabahaye isomo twarabaretse bagira bate baragenda, none murongeye murishoye, ba Blackota twarabaretse murongeye namwe murishoye muragarutse. Mwabantu mwe ibintu murimo mukora, ibintu muri gukora ntabwo bizabahereza, ntabwo bizabagwa amahoro. Nitwongera kubafata, uretse Kanyuka yabyanditse mu itangazo, ntabwo tuzabababaye. Kandi kugeza amagingo ya ngiye niko navuga, kuko ubu ngubu tuvugana nk'abariya batawe muri yombi n'ibijyanye ndetse n'ibijyanye n'itangazamakuru, kugeza ubu ngubu ntabwo bari babigira. Kaze numve iyi rikodi y'imboni. So ibi ngibi turaza kuba tubikurikirana muri rusange. Hanyuma ikindi navuga, abangaba turacyabikurikirana. Ngewe pe murabizi ko ntajya ntanga amakuru ntafitiye facts. Aya makuru kugeza ubu ngubu icyo nshobora kuba mbabwiye nuko ibijyanye n'itangazamakuru ntacyo barayibwiraho, ibyo by'abamercenere ntabwo biramenyekana 100%. Turimo tunabitangaza kuko turi kubibona ku mbuga nkoranyambaga, ariko vraiment ntabwo aya makuru arafatishwa neza. Gusa mwibuke ko ibijyanye no gufata bariya banyago, bariya bamercenere yo bafashwe rimwe na rimwe, ntabwo ndetse n'izindi mateka zimwe na zimwe zabi za Sadeke mwagiye mubibona, zabi z'abarundi nyinshi, ntabwo bakunze guhita bazigaragaza. Ni procedure, ni procedure, ntabwo bahita babigaragaza. Gusa amakuru y'indani kwa ndani ndimo ndacyayahigahiga. Mwumvise ko imboni tuyifite muri G2 ya Sud Kivu hariya mu mujyi rwagati, araza kuba byose abidushyira ku ipano, hanyuma atubwire uko situation ihagaze muri axe ya Katana. Ubwo ndacyari Sud Kivu, barebere amakuru ya Katana nayo uko ameze. Katana ahangaha ni muri Kabare, kambarebere ukuntu muri Katana bimeze. Amakuru anambwira ko muri Katana Wazalendo n'ubundi bongeye gukora infiltration, bakacengera bakinjira mu mago y'abaturage, bakaza kwica mu gace ko bita Fomilac, bakaza kwica umuntu, umugore n'umugabo. Drone yacu iri hariya yatubwiye ko ngo uyu nguyu ngo izi Wazalendo ngo zishobora kuba zoherejwe, ngo murabizi ibintu bijyanye na polygamy, ngo bafite ingo ebyiri, ngo ni umugore mukuru ushobora kuba yohereje za Wazalendo ngo zice umugabo n'umugore we wa kabiri. Muri Kongo murabizi ibintu byo gushaka abagore bageze kuri 2, ngo arabicisha, yicisha umugabo n'umugore we. Hanyuma abasirikare ba M23 bahageze, bahita abahafunze abantu batari bakeya. Hanyuma abalidere baza mu by'ukuri gukuramo, kubafunguza. Ariko uwo mugore wa mbere ukekwaho kuba ari we wazanye Wazalendo yahise mu by'ukuri ngo ahunga buri birengero. Gusa amakuru akambwira ko ngo bahise ngo banatwika inzu yiwe. So impamvu tuba tugarutse ku bakuru nk'aya ngaya, hari ibinyamakuru bigenda bikitereka bikavuga nk'inkuru zitari zo, ukumva baravuze bati Katana Wazalendo baje ngo binjiye bafashe agace, bagize batya. Navuga ngo niyo situation bazanywe, izo ngirwa mayimayi zazanywe n'uwo mugore mukuru, niko drone yacu yadutangarije. Hanyuma ngo babaze kuzanwa n'uwo mugore mukuru, arabazana bica umugabo n'umugore, n'umugore muto, barangije baragenda, n'uwo mugore ajyana n'izo Wazalendo. Hanyuma inzu ye yo yaje gutwikwa, niko kaduruvaye kahabaye. Intare za Sarambwe zitabara zihageze, ubwo ku buryo bw'amankete baza gufungamo abantu bahaturiye bamwe na bamwe, nyine bamaze kubafunga. Gusa amakuru angera harambwira ko benshi bafunguwe nta n'amafaranga batanze.
nabona ibijyanye n'inkuru ziba zijyanye n'izitari zo. Angana ni muri Katana nta rugamba rwahabaye, niyo situation yahabereye gusa, ibyo ngibyo nibyo bihari. Urumva twebwe amakuru tuba dushyizeho ikintu gisa n'umucyo, tuba dushyizeho clarite. So abantu nuko nguko biba bigomba kuba. Hari abashobora kuza kuvuga ati byakomeye cyangwa za byacitse, ntabwo ari uko bimeze. Ikindi navugaga, uyu mujenerali autoproclame wishwe na bagenzi be Ruvungi. Mu makuru yacu ntabwo uyu mujenerali naje kumuvugaho neza. Uyu mujenerali yaje kurasirwa na bagenzi be Ruvungi. Ubwo ndacyari muri Sud Kivu, ntabwo ndajya muri Kivu ya ruguru. Amakuru aturuka ku binyamakuru bigiye bitandukanye byo muri biriya bice arambwira ko uyu nguyu Kamisore, generali autoproclame Kamisore, gusa yahoze kwanza ari umwarimu wa segondere, yari profesere yigisha ku mashuri yisumbuye, aza kuva mu byo kwigisha ku mashuri yisumbuye ajya mu kizalendo, autoproclama cyangwa yiha ipeti rya generali. Muraza kumubona kuri tamboneri, turaza kumushyiraho. Amakuru atubwira ko ngo yaje kuraswa ngo na bamwe mu bamurindira umutekano, ngo na bamwe mu bamurindira umutekano, hanyuma ahita yitaba Imana. Hanyuma andi makuru wenda akavuga ko yaraswe, hanyuma haza kubaho gusubiranamo kwa babandi bamurindira umutekano, nabo ubwabo bararasana. Amakuru atubwira ko yarashwe n'abandi basirikare biwe batatu, bose hamwe bakaba bane. Yitwa Kamisoro, uyu nguyu ni autoproclame. Yajya kubita n'amajenerali, hari ukuntu bijya bicanga n'umuntu. Hanyuma twavuye muri ibi bice, twese tugaruka muri Kivu ya ruguru. Wazalendo zo muri ibi bice zagerageje ngo kuza kuresista mu gace ko bita Kasenyera muri direction ya Kinyana, kugeza ubu ikontororwa 100% na 23. Gusa ibitero muri iki gitondo ngo haje muri Gasenyera, nkuko babigerageje ejo saa 19 bagerageje naho kongera kugaba igitero. Muri iki gitondo rero naho muri iyi matine y'uyu munsi haje kumvikana muri utu duce, haza kumvikana amasasu. Gusa amakuru aratubwira ko ngo izi wazalendo zaje gusubizwa inyuma, n'ubundi zirenzwa Irukweti. Yego, ngo bazirenza Irukweti nkuko amakuru ari kugenda atubwira. Ndetse ngo abandi bajya muri groupema ya Bapfuna, hakurya ya mugezi wa Oso, bakunze kwita Rushoga. Amakuru akavuga ko ngo muri lokalite ya Gahira mu gace ko bita Kamatembe muri sheferi ya Bashari muri Mokoto, ngo hagaragaye impunzi nyinshi nyine bitewe n'amasasu yavugiye za Kinyana niyo za Gasenyera. Benshi bahunze baza mu bice by'ina, kuko babonaga ko M23 irimo irabirukaho ku rwego rukomeye cyane. Ndimo ndayavuga nihutisha cyane kubera ko n'iminota dufite atari myinshi, iminota dufite nayo si myinshi. Ikindi nshobora kuvuga ni muri axe ya Maremo na Mpeti. Ahangaha ni muri n'ubundi muri teritwari ya Warikare, naho ni amasomo akomeje gutangwa ku rwego rukomeye cyane. Ibirindiro n'ubundi bya LDCR cyangwa se Nduma Defense of Congo byabaga mu gace ka hariya Mera. Amakuru arambwira ko ngo nabyo byamaze gusenywa. Yego, byamaze kuba bishyirwa hasi, byasenywe. Gusa kugeza amagingo aya ngaya amakuru arambwira ko kabisa kano kanya M23 kabisa ingabo ngo M23 inamwanga Cheshi Bukavu. Ngaba wenda kuba bireba neza, keka ko murimo mubibona. Aba ngabo ni abamaze baraye mu mazi, baraye bagenda, baraye bavuye Goma mu masaha
ya nani nimugoroba 17 nibwo bavuye mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu murabona ko bamaze kugera mu mujyi rwagati wa Bukavu. Aya koko wa mugana niyo masaha ubwato bwomokera. Urabona ko n'ubundi ari ba bakomando bapasinze ku bwinshi. Hanyuma Vital Kamerhe komisiyo yahawe amasaha 70, komisiyo igomba kureba niba agomba kweguzwa yahawe amasaha 72 igenzura ireba uko situation zimeze. Vital Kamerhe niba yakweguzwa ikiritu ku byaha ashinjwa. Ibi nabyo ni bimwe turakomeza kurebera hamwe, gusa amahirwe menshi amahirwe menshi aravuga ko ngo uyu Vital Kamerhe yakweguzwa, kuko abadepite basinye kuri ziriya mpapuro ni benshi paraporo yaba muri assemble biriya ni 500. urumva ko niba abageze kuri 267 baramaze gusinya, abo bonyine iyo batoye biragaragara ko ibintu biba birangiye. Yusi burugumestre wabagira kweri, ibi nibyo ndakeka intare za Sarambwe buriya baraza kuba babireba. Ndumva wenda iki ngiki wenda nshobora nicyo nasorezaho gusa banza muri Labojire ku munsi w'ejo hapasinze ingabo 14,000. Hanyuma Vital Kamerhe aza kuvuga ko babasirikare abangaba nyine bageze Bukavu ko ari abo mu Rwanda. Cyamusetsa ko biganjemo abenshi bari kuvuga n'ikiruba. Sinzi niba ari umunyarwanda uzi ikiruba cyo kwa Tshisekedi, bari kubwira Tshisekedi ukuntu bazamusanga Kinshasa. So ni bya bindi byabo, nta buri kantu kose kabaye kose bakikegeka no ku Rwanda. baravuga n'u Rwanda, M23 n'u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. sinzi wenda ngo ibi bishobora kuzagenda bite. Reka mbashimire, gusa amakuru angezeho mu kanya arambwira ngo abantu bongeye gutangira kugenda hagati ya Nyabyondo na Pinga, ariko bikavugwa ko ngo abantu hagati Kinyaongo, agace ka Kinyaongo kari kigaruriwe na M23, bivuga ko ishobora kuba yakoze repris, ishobora kuba yegeye inyuma hagasubira mu ingabo za leta mu gace ka Kinyaongo, hanyuma umuhanda ugakomeza ukabona kugendwa. Ubwo ni traffic hagati ya Nyabyondo Pinga, kuko Kinyaongo buriya hamwe ushobora kuva Kinyaongo n'ubundi werekera mu bice birimo kitwa Mutongo. Yes. Reka mbashimire rero, mwakoze bakunzi b'Intare Official, n'ubundi muri imfura cyane. Mukomeze mukore subscribe nyaboneka, cyangwa se s'abone muri w'igifaransa, like cyangwa se j'aime ni kuri kiriya gikumwe kiba kiri hasi, byaba byiza cyane. Ubundi mu by'ukuri mukeneye kugira ngo tubashyire ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, mushobora kutwandikira kuri 0796076666, ubundi tukabashyira ku mbuga nkoranyambaga dufite imbuga nkoranyambaga enye dushobora kubashyiramo, haba hagiye mu by'ukuri haba amakuru abagiye atandukanye yose tuba tubabwira, ubundi aba yamaze kuhagera. Murakoze cyane, kuri yacu nakagaruka. Ciao ciao.